Izibongo zika Jose Riveiro inkosi yabaqeqeshi. Umqukuzo omlimbi lamabhimbi asishaya amagagu la Clorcopu lathatha osemnyango lamphosa emsamo labuye lathatha osemsamo lamphosa emnyango umshayi wendodende eze iqhube egibeza ibhanoyi ibalekele kalabasulumane umagadle phindelela kwezidli zambaleli kaMpondo kungabi indaba zalutho inteta lapha kuphela engakhuluma indaba zamuntu engane phela eqhoshe ngezikomission izona ezokhuluma wadle MTN 8 kola semabhida akabantu abazalutho wadle Nedbank Cup kwakhexa umlomo kosiduma kabanye wahlabana ngeMTN 8 yakho khona futhi bele endaweni yesigameko bancela izithupho ogama kalibizwa kade sebethe jabula mqala uzogwinya wakhala wemuka nesicocora sembombela besongile oqambe bophila isidlana basala bebhaqabulana bodwa kwayinkomba nkombane omunye khomba umnyesweni omunye evikela iso lakhe lamchitha umanzini ihashi sebheke emaliyethe umemezela idala ikhehla lathi awu okwenza umfishane nomude kuyomenza engani phela wakubona kwabona andilejali eqhamukola sematatiyele ubava lenkunzi emanqusho lifike ngendiza mshini kwasemaminzela hayithi bahlali yabanikiza ugijima umfishane umfana kalokhu njana ethuthezela amasulumane ngogadlaza lweveni yokuthutha izinkuni akazenzi uzama ukuthola uzozenza sawena Jose Riveiro kazwelonke Spanish guitars khale kamnandi endlebeni zamabhakabhaka yagcwala phama eOrlando Stadium umtatazilisa amadoda obusika nehlobo bayakha bayabhidliza omakhelwane kunhlanga zimuka nomoya umlilo usho ubuhangihangu uhangule noma phaphiose ababala amachwane inkukhu ingakachamiseli nabajabulela ukuqhathwa nawe babuza umzima bonqimuzwa isitimela modlala kujantshi Tuku umsidlana wonquma umsila kubahlaze abazimele enkundleni zokuxhumana lapha abawethu semkhankaso nokuvala amapayipi amanzi inkukhu yanqunya umlomo amathabuyela kasifuba ugadle kwezwakala nobengavuma uyizwile imvungo esesigodini sikaMaminzela bonke abasho ngazulinye bathi ayiyo le inkosi yabaqeqeshi sebephelele ibinda Riveiro inkosi ayiqedwa